Pemirsa penerbangan internasional ring Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali karenanya kabungkah ring tengahin Oktober. Nampanin indiki punika paiketan saking Bandara Ngurah Rai rau mangkin kantun nyantosang kebijakan inggih saking Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, Wiadin Satgas. Stakeholder Relation Manager Angkasa Pura I Taufan Yudhistira Mausang, paiketan dane kanton nyantosang regulasi inggian saking Kemenhub sani ngejantenang Bandara Ngurah Rai, kebungkah majeng penerbangan internasional, manut Taufan rau mangkin Bandara Ngurah Rai, sampun saige pisan ring penerbangan internasional rikalaning kebungkah, indik gala jantenyane dane mausang durung uning, sangkaning anutin regulasi sani kemedalang oleh pemerintah, ring serana utilitas Bandara Ngurah Rai taler sampun sadil, samian pemargi Indonesia patut ngaduntin protokol kesehatan sani memargi, terus sani ketetapan Kemenkes. Dani nugasang male kantos mangkin regulasinya ni durung wenten, ya diastu nasapunike, prokes tata raja kemargiang minakadi sesampun pesawat mendarat, bandara sampun nyagayang PCR majeng penumpang, raris penumpang presiden nilarin bandara, tesampun hasil tes PCR keterima. Bandara sampun nyagayang holding area, antuk kapasitas 300 peks, yening sampun puput ketureksain bea cukai, selanturnya ni ring kewentenan listrik miwa AC, baik ketan ring Bandara Ngurah Rai, talan ngejantenang sampun sayaga, nanging anutin kahanan tenan, nenten sami pemargin penerbangan internasional kebungka ringgala sane jagirau. Paiketan saking bandara kanton marumin indik SOP sane patuk kesiagayang tur infografisnya nih. Yudi Karnedi Bali Pos Huningayang.